Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbalai Ngut ki beriu ki basyong hakawe ke kali kamai Autorickshaw kila Mynsaw. Hadian ke Jingshoh Tynrah haka Maruti Alto haki benta jong ke jaka phai kali ne junction ke Surak ba National Highway 6 marjan bat ke Bethany Hospital Outreach hapa hamsi. Kat kum ke tolong kubor beri alum na ki bor pulit Leit ba ketika jingja kedai haki por kumbah 100 baje 90 minit janmiet hanan ke sengi kat ba ketika kali kamai Autorickshaw ke badan registration number ML10A Hanyau ar khandai lai ke balanya ada ubah ban kerlang ksyal kadang mi na saidan banet shanongpo lembar argut ki brio ki basyong hadian yak belatip kerteng kemu Muhammad Ramjan Ali sapusan senam karta nakadong mau kapya bat usamla damewan shwa kriam khat prasnam karta nakashnong umja rasi Leit huru anda poi hagi benta jongkalat Bethany Hospital Outreach ketika kali Alto ke badan ya registration number WB20B Prasan REW Kabalanya ada ubah penhun marsing ar penyus nam kata hapedeng ke Jingshoh Khawiang ulalit ban Tynrah anadian jong ketika Autorickshaw kabala penlongi ketika arngut ki basyong hadian ke Autorickshaw ban ngat ha ke Jing Mynsaw na kaliang ki bor pulit kila penkit no marmar ye utai Muhammad Ramjan Ali bar usamla dame wanshwa kriam shanongpo civil hospital na benta ban yo ke Jingshoh mar bakerki handai namar ke Jingjor jong ke Jing Mynsaw ye usamla dame wanshwa kriam ki doktor kila betha ban rano shakawepat ke jaka ajing sumar ke bakham he halor kani ke jingja na kaliang ki bor bulet ke thanat nongpo kila rano ya baro arteri ki kali ki bangat na kani ke jingja sha thanat nongpo na ke benta ban le ya ke badan kam kat kum ki gendon jongkaan